Reka mbifurize umugoroba mwiza, reka mbifurize umugoroba w'umugisha mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Waruziki Iwacu TV. Birumvikana neza cyane kuri uyu mugoroba twigerukiye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ku mirongo y'imbere ku rugamba rukomeje kugenda rusakiranya uyu mutwe w'izinyeshyamba za M23 ndetse n'abarwana bose ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa nkubwire ni kuri uyu mugoroba ahantu hitwa mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyitwa ku mirongo y'imbere ku rugamba cyakomeje kugenda kigora izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa M23. Wakwibaza uti ni ibiki Mr Kenzo atuzaniye muri uyu mugoroba? Ese mu by'ukuri mu nyeshyamba za M23 aka kanya hari guturuka iki? Ese mu by'ukuri mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC muri uyu mugoroba ho hari kugenda haturuka ibiki? Reka nkubwire ni amakuru yacu ndayahera ahantu hitwa mu marembo y'uyu mujyi wa Minembwe cyangwa ya santere ya Minembwe, aho abarwanyi bizi nyeshyamba z'umutwe wa M23 basenyewe defense bari barimo hamwe n'abasirikare b'abafaransa. Mu nyemerere aya makuru nyabavire imuzini muzingo ndetse nanababwire uburyo iki gitero cyateguwe paka ibi birindiro by'izi nyeshyamba za M23 bisutsweho umuriro ahangaha muri aya marembo ya Rubaya. Ariko kandi muraza kunyemerera hari abantu bambajije bati ese mu by'ukuri nkawe ukurikiranira bya hafi intambara ya mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukaba uzi neza uburyo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gihagaze, ariko kandi ukaba uzi neza uburyo igisirikare cy'inyeshyamba z'umutwe wa 23 gihagaze, nukubera iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kitarafata uyu mujyi wa Goma? Ese mu by'ukuri harabura iki ngo twumve ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nacyo kiri kugenda kirukana uyu inyeshyamba z'umutwe wa 23 muri uyu mujyi wa Goma? Ibi ngibi nabyo nabitohoje ku buryo bukomeye cyane, reka nze mbikuvire imuzini muzingo mubwire byinshi byo muri uyu mujyi wa Goma, ariko kandi nanakubwire byinshi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kiri gutegura kugira ngo kibe cyakwinjira ahangaha muri uyu mujyi wa Goma. Muraza kunyemerera kandi twerekeze amakuru yacu nigize kubikomozaho ku makuru nabahereje kare, nababwira ni igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahantu hitwa Ibunagana. Muri uyu mujyi wa Bunagana kinubiye bikomeye cyane uwitwa Kaguta Museveni guturuka hariya mu gihugu cya Uganda, akomeje kugenda agira iyi Bunagana akarima kiwe. Aya makuru nayo ndayakubwira ku buryo bukomeye cyane, nkubwire ese mu by'ukuri uyu mugabo aba bagabo ba FARDC batangiye gutera ibitero ahangaha muri uyu mujyi wa Bunagana cyangwa se baracyawuri inyuma? Ibi ngibi nabyo ndabikubwira ku buryo burambuye. Ariko kandi muri aya makuru yo muri iri joro muraza kunyemerera mu by'ukuri mbabwire ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri gukora amateka menshi, ariko cyane cyane gifatanije n'ingabo z'abarundi mwokagira imana mwe muri ibi bice bya Bukavu, naho ndahakandagira mbabwire uburyo ki byifashe kugeza na naka kanya. Reka tugaruke ku makuru yacu ku buryo burambuye, ariko murabizi ntabwo nayagarukaho ntabibukije gukora subscribe kuri mwebwe mutarayikora, ariko kandi mbibutse kugenda mutanga ibitekerezo byanyu. Nshimye abarundi n'abanyarwanda ndetse n'abakongomani n'abantu bongi mu gihugu cya Uganda, nakomeje kugenda mbabona kabisa bashyiraho amadarapo yo mu gihugu cya Uganda bambwira bati tugukurikiye turi hano muri Uganda. Namwe ndabashimiye abantu mudukurikiye kandi muri mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mukomeje kugenda mutanga ibitekerezo byanyu ndetse mugakora no kuri like. Namwe ndabashimiye cyane, muri abantu b'agaciro. Noneho reka tugaruke ku makuru yacu ku buryo burambuye. Nkuko nabikubwiye, nakubwiye nti ndakubwira uburyo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje kugenda gikora amateka menshi. Mu by'ukuri gikomeje kugenda gikora amateka ngaha muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nanakubwira nti bamaze gusenya ibirindiro by'izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa M23 ahantu hitwa mu marembo y'uyu mujyi cyangwa se santere ya Rubaya. Wakwibaza uti mu by'ukuri byagenze bite kugira ngo ibi birindiro by'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 byisange hasi? Ni ibitero bimaze iminsi bitegurwa
ndetse kandi bikanategurwa ariko uwitwa General Kigingi akomeje kugenda arinda santere ya Rubaya ku buryo bukomeye cyane. Inyeshyamba z'umutwe wa 23 rero ntabwo zaretse gukomeza kugenda zisirisimbya mu bitero shuma kandi byinshi cyane inyuma y'uyu mujyi Rubaya. Ubu ngubu rero icyo uwitwa General Kigingi yamaze gukorera izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa 23 ahangaha muri iyi Rubaya ni akamaramaza, kubera ko mu mwanya ushize nko mu masaha 9 rwose zishyira saa 10 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igisirikare cyayo kigize gutya kigaba igitero karahabutaka. Ni bya bitero nkunda kwita rukokoma, ariko kandi bikaba bya bitero nkunda kwita kirimbuzi. Bamaze rwose kuba bagira gutya basuka umuriro kuri izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa 23 muri ibi birindiro byari biri ahangaha mu nkengero z'uyu mujyi wa Rubaya. Ariko kandi izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa 23 zari ziri kumwe n'Abafaransa, zari ziri kumwe n'Abafaransa, kuko mu mafoto nari ndimo mbona y'imirambo rwose, nari ndimo ngenda mbona n'imirambo y'abazungu, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaza ko imaze kwivuna umwanzi muri biriya bice ku buryo bukomeye cyane. Hanyuma rero reka mbwire abarundi bakurikiranira bya hafi intambara ya mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko tuba turi no kujyana kamwe ku kandi gatanu kuri kagenzi kako. Iyo mvuze byinshi byakozwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nabo baba babizi, kubera ko namaze kumenya ko niba hari abantu bakurikiranira bya hafi intambara ya muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni abarundi. Ni abarundi, kubera ko iyo wibeshye ukavuga igihabanye n'icyo ingabo za leta zakoze bahita bakubwira turabunza urenga muri Rubaya nta ibyo bintu uvuze nta byahabaye, ariko kandi muri Masisi ibyo bintu uvuze nta byahabaye, muri Minembwe urabeshye. Rero reka mbabwire nti murabona ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu by'ukuri kiri mu minsi ya nyuma ngo gisoze uru rugamba rumaze imyaka myinshi bahangana n'izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa M23. Noneho rero reka nkubwire ni amakuru yacu, reka tuyambukane atugerane ahantu hitwa muri Bunagana. Muri Bunagana naho ibintu byakomeje kugenda bicika. Uti byakomeje kugenda bicika gute rero? Muri Bunagana inyeshyamba z'uyu mutwe wa M23 kugenda bakorana bya hafi n'abo barwanyi b'igisirikare cya UPDF bagize gutya rwose bisanga nabo byabarangiriyeho, kubera ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyarimo kivuga kiti byange bikunde bishye ntibinoge, turarasa bikomeye cyane izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa 23 ndetse tubarasane n'izi ngabo za Uganda mu by'ukuri zakomeje kugenda zigira akarima kazo iyi Bunagana. Wakwibaza utese mu by'ukuri koko izi ngabo za Uganda ziri muri iyi Bunagana? Mu by'ukuri koko ntabwo ari amagambo, ntabwo ari ukubeshya, niko kuri inyeshyamba z'uyu mutwe wa M23 muri iyi Bunagana zikomeje kugenda zibona imbaraga nyinshi cyane, imbaraga nyinshi ziturutse kwa Muhozi Kainerugaba ukuriye igisirikare cy'iki gihugu cya Uganda, ndetse abishyigikiwemo na se Perezida Museveni uyobora iki gihugu cya Uganda. Bagakomeza kugenda rero bateza umutekano muke ahangaha muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ahangaha muri iyi Bunagana. Mirongo y'imbere ku rugamba rukomeje kugenda rusakiranya uyu mutwe w'izi nyeshyamba za M23 ndetse n'abarwana bose ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa nkubwire ni kuri uyu mugoroba ahantu hitwa mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyitwa ku mirongo y'imbere ku rugamba cyakomeje kugenda kigora izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa M23. Wakwibaza uti ni ibiki Mr Kenzo atuzaniye muri uyu mugoroba? Ese mu by'ukuri mu nyeshyamba za M23 aka kanya hari guturuka iki? Ese mu by'ukuri mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC muri uyu mugoroba ho hari kugenda haturuka ibiki? Reka nkubwire ni amakuru yacu ndayahera ahantu hitwa mu marembo y'uyu mujyi wa Minembwe cyangwa ya
santere ya Minembwe aho abarwanyi bizi nyeshyamba z'umutwe wa M23 basenyewe defense bari barimo hamwe n'abasirikare b'abafaransa. Mu nyemerere aya makuru nyabavire imuzini muzingo ndetse nanababwire uburyo iki gitero cyateguwe paka ibibirindiro by'izinyeshyamba za M23 bisutsweho umuriro ahangaha muri aya marembo ya Rubaya. Ariko kandi muraza kunyemerera hari abantu bambajije bati ese mu by'ukuri nkawe ukurikiranira bya hafi intambara ya mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukaba uzi neza uburyo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gihagaze, ariko kandi ukaba uzi neza uburyo igisirikare cy'inyeshyamba z'umutwe wa 23 gihagaze, nukubera iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kitarafata uyu mujyi wa Goma? Ese mu by'ukuri harabura iki ngo twumve ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nacyo kiri kugenda kirukana uyu inyeshyamba z'umutwe wa 23 muri uyu mujyi wa Goma? Ibi ngibi nabyo nabitohoje ku buryo bukomeye cyane, reka nze mbikuvire imuzini muzingo mubwire byinshi byo muri uyu mujyi wa Goma, ariko kandi nanakubwire byinshi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kiri gutegura kugira ngo kibe cyakwinjira ahangaha muri uyu mujyi wa Goma. Muraza kunyemerera kandi twerekeze amakuru yacu nigize kubikomozaho ku makuru nabahereje kare, nababwira ni igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahantu hitwa Ibunagana, muri uyu mujyi wa Bunagana kinubiye bikomeye cyane uwitwa Kaguta Museveni guturuka hariya mu gihugu cya Uganda akomeje kugenda agira iyi Bunagana akarima kiwe. Aya makuru nayo ndayakubwira ku buryo bukomeye cyane, nkubwire ese mu by'ukuri uyu mugabo aba bagabo ba FARDC batangiye gutera ibitero ahangaha muri uyu mujyi wa Bunagana cyangwa se baracyawuri inyuma? Ibi ngibi nabyo ndabikubwira ku buryo burambuye. Ariko kandi muri aya makuru yo muri iri joro muraza kunyemerera mu by'ukuri mbabwire ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri gukora amateka menshi, ariko cyane cyane gifatanije n'ingabo z'abarundi mwokagira imana mwe muri ibi bice bya Bukavu, naho ndahakandagira mbabwire uburyo ki byifashe kugeza na naka kanya. Reka tugaruke ku makuru yacu ku buryo burambuye, ariko murabizi ntabwo nayagarukaho ntabibukije gukora subscribe kuri mwebwe mutarayikora, ariko kandi mbibutse kugenda mutanga ibitekerezo byanyu. Nshimye abarundi n'abanyarwanda ndetse n'abakongomani n'abantu bongi mu gihugu cya Uganda, nakomeje kugenda mbabona kabisa bashyiraho amadarapo yo mu gihugu cya Uganda bambwira bati tugukurikiye turi hano muri Uganda. Namwe ndabashimiye abantu mudukurikiye kandi muri mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mukomeje kugenda mutanga ibitekerezo byanyu ndetse mugakora no kuri like. Namwe ndabashimiye cyane, muri abantu b'agaciro. Noneho reka tugaruke ku makuru yacu ku buryo burambuye. Nkuko nabikubwiye nakubwiye nti ndakubwira uburyo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje kugenda gikora amateka menshi. Mu by'ukuri gikomeje kugenda gikora amateka hangaha muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nanakubwira nti bamaze gusenya ibirindiro by'izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa M23 ahantu hitwa mu marembo y'uyu mujyi cyangwa se santere ya Rubaya. Wakwibaza uti mu by'ukuri byagenze bite kugira ngo ibi birindiro by'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 byisange hasi? Ni bitero bimaze iminsi bitegurwa ndetse kandi bikanategurwa, ariko uwitwa General Kigingi akomeje kugenda arinda santere ya Rubaya ku buryo bukomeye cyane. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 rero ntabwo zaretse gukomeza kugenda zisirisimbya mu bitero shuma kandi byinshi cyane inyuma y'uyu mujyi Rubaya. Ubu ngubu rero icyo uwitwa General Kigingi yamaze gukorera izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa M23 ahangaha muri iyi Rubaya ni akamaramaza, kubera ko mu mwanya ushize nko mu masaha 9 rwose zishyira saa 10 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igisirikare cyayo kigize gutya kigaba igitero karahabutaka. Ni bya bitero nkunda kwita rukokoma, ariko kandi bikaba bya bitero nkunda kwita kirimbuzi. Bamaze rwose kuba bagira gutya basuka umuriro kuri izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa M23 muri ibi birindiro byari biri ahangaha mu nkengero z'uyu mujyi wa Rubaya. Ariko kandi izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa M23
M23 zari ziri kumwe n'abafaransa. Zari ziri kumwe n'abafaransa kuko mu mafoto nari ndimo mbona y'imirambo rwose, nari ndimo ngenda mbona n'imirambo y'abazungu, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaza ko imaze kwivuna umwanzi muri biriya bice ku buryo bukomeye cyane. Hanyuma rero reka mbwire abarundi bakurikiranira bya hafi intambara ya mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko tuba turi no kujyana kamwe ku kandi gatanu kuri kagenzi kako. Iyo mvuze byinshi byakozwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nabo baba babizi kubera ko namaze kumenya ko niba hari abantu bakurikiranira bya hafi intambara ya muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'abarundi. N'abarundi kubera ko iyo wibeshye ukavuga igihabanye n'icyo ingabo za leta zakoze, bahita bakubwira turabunza urenga muri Rubaya nta ibyo bintu uvuze nta byahabaye, ariko kandi muri Masisi ibyo bintu uvuze nta byahabaye, muri Minembwe urabeshye. Rero reka mbabwire nti murabona ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu by'ukuri kiri mu minsi ya nyuma ngo gisoze uru rugamba rumaze imyaka myinshi bahangana n'izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa M23. Noneho rero reka nkubwire nti amakuru yacu reka tuyambukane atugerane ahantu hitwa muri Bunagana. Muri Bunagana naho ibintu byakomeje kugenda bicika. Uti byakomeje kugenda bicika gute rero? Muri Bunagana inyeshyamba z'uyu mutwe wa M23 kugenda bakorana bya hafi n'abo barwanyi b'igisirikare cya UPDF, bagize gutya rwose bisanga nabo byabarangiriyeho kubera ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyarimo kivuga kiti byange bikunde bishye ntibinoge, turarasa bikomeye cyane izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa M23 ndetse tubarasane n'izi ngabo za Uganda mu by'ukuri zakomeje kugenda zigira akarima kazo iyi Bunagana. Wakwibaza utese mu by'ukuri koko izi ngabo za Uganda ziri muri iyi Bunagana? Mu by'ukuri koko ntabwo ari amagambo, ntabwo ari ukubeshya, niko kuri inyeshyamba z'uyu mutwe wa M23 muri iyi Bunagana zikomeje kugenda zibona imbaraga nyinshi cyane, imbaraga nyinshi ziturutse kwa Muhozi Kainerugaba ukuriye igisirikare cy'iki gihugu cya Uganda, ndetse abishyigikiwemo na se Perezida Museveni uyobora iki gihugu cya Uganda. Bagakomeza kugenda rero bateza umutekano muke ahangaha muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ahangaha muri iyi Bunagana.